Our diaspora people wamekuwa how do you target? So tumesema these people are really looking at enriching themselves. Na dori mudu diaspora li na ewi kali neo marahuthirwo thikũ ici muno. Na nikiora ona ginya movement ici iratekwo over so that they are able. Kamode ugithikiriria huje itu thikũ ici. Ona radio-ini kana ma TV-ini kana ma televangelist. Gutire mundu muhunjia wi Kenya hoyaga. Akaga kuhoera mundu wi Siato. Mundu wi tikomenda. Tikomenda ni kuria hujia kuo. Ndoti aga kuhoyo. Ati mundu wi Qatar. Na guko twina thina handu hoere githaiga wa cai. Uramuhoera uria wi Siato. Na githaiga kwa kanitha ukamwira wira waku ni kunegena na fufuzera nito tagirwo guka kanitha nta kanitha twagirwo ni gutwara besha. We have turned the houses of God to be business houses. To be honest, house of worship imagine has become a den of thieves. Imagine githaiga agiete na niguo ni ndithia kanitha Kamode gathi kanitha rita rimwe mwaka na nganegenerwo ngero arehete inegene guku njaritie ginya mathabahu-ini haria mbere hakwi ndiciritie uria ngonoka. You know, we have turned even this religion to be something else. A Cristiano athiko ici na ndario goto demo Christian, I believe in Christ. A Cristiano athiko ici ni twatigire njira ya Jesu thiko ici turaga njira ya besha ati mundu ginya no ahure Skype maju aririe kanitha. No wewe hau ona ndukandikwo kwaya ona ndukarorwo kurwo soja because nduri kindu kuria ni kurauma besha ndona thiko ici na magongo na mani tumere ni turona. We are not fools, we can be able to see. Gutiri undu ungihunja na mathaa mana ora mention America maita 40 hena kindu ra target UK. There is something you are targeting in Qatar. Ginya mahoya nitwahoera muthoni wa Qatar nitwahoera ngao wa ati mundu arakwirirwo Siato nitwahoera family yo heyo miomererie hokere na muhunjia ndureke mathikane ona matakiri mitambo-ini no to renda kugeni ra mugwetire ri na wega kiripo mutumire ri one said we free mikora. We have turned the house of God to be something.